Realmente fue de gran agradecimiento esta alabanza. Tendremos un solo de piano, Pak So-min, pianista, y luego un solo de trompeta, Señor que ha muerto en la cruz por mí. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso.
Quisiera que podamos invitar a todo el coro completo, tal vez en octubre 3, tal vez podamos ver a todo el coro, pero que estén esperanzados. Ahora escucharemos un cuarteto. El Señor me guía, el poder de tu amor y Mambo Saba Saba. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso.
Hola a todos, soy la soprano Cioli del coro Gracias. Dios ha hecho del polvo de la tierra al hombre. Cuando las personas pisan o escupen en tierras, la tierra solamente acepta. Yo soy una persona inútil como la tierra, como sea, pero ha plantado Dios la semilla de la promesa. Esto es la gracia sin ninguna condición que Dios ha puesto en mí. Alabo a Dios, quien me ha dado tanta gracia. Gracias. 감사합니다. 합창단 위해서 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. Muchas gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso al coro Gracias. En esta hora es la hora de la palabra. El fundador del CLF y el fundador de la misión Buenas Nuevas nos impartirá la palabra. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Hola a todos. Nehualius pagar tuaku kamate diosasti akan castro katja diosaru agradestra. Kakate naya hikisto hilatana campi kamaraki kuyakana campeja aka usutasti coronavirus tu virusasti. Kakate kamaraki naya igual yus pagar tja.
Kawate Dios hasta igual chumajaru uchantituja. Kawateja Estados Unidos ja. Kawateja hupuka hayan kaskanwa no hupaja. Kuatja acá urunja hupaja hupaja o kuyak pasti 78 hupasti 80 kio kamawa no kawate hupana kastihani hutan purika prete kawate hikisi prene hukatra wali kusiste prene wa hupana kahaza kuatra nayaja nay wali kusisit hukatra kuatlit así pañaneja taqtasiñane hechos taqtasiñane hechos 27 insas warana kasti walja uruna karakiu han ukan kiripti uka hacha tamakam ukandwa unjasiski sapharakinwa hiwasiña ninwa sasa walja uruna kasjan wal tanakasa ukamaraki Pablo satasinja barkorkir haqanakarua sana tatanaka waliki panwa nayar uintap hetaras mana saso ukama kunjapa chatejo sapharakinja hanit aka Creta Island mis kañataki sasana iyausa pharakite haniu ukam hataqet aqisipras meti hanirakiu yanakasa phana ukutam hasarakiti ukampis hicha hani sinti yakisiña phanti haniu mayis hiuka ñaniti barkuwa aptaway hañani hicha arumaj ma angelanaka kakuateja patung soqtani ukakamlit astan jano tunka kakuateja walja situación utjarakeja nakaste kakuateja diosaja pasjareke taque huchanakaste kuatja supayaste ukamaraki kukut aniwalja no kakuateja nakanayaja kakuateja aka predicarja evangelio nakaste ukatra walja situación purinarakiwa kakuateja wa hiska ham ukamaraki purini kakuateja ka mebuksaruja uka magiska lugar en los que es que patanwa ukatra pastoras te ukan gaskan ha iglesia hana humatate uka pastor parkin hupasta humate sasa nayaha pastorat nam sasa humaste ma código ukamate sasa kunatja misionero kasto huna anaya kakuateja mi número nakas hupanaka sarapja una presti sasa ukamaja nayaja nayaja muntja sama sasa humasti istaraktati sasa kumaja istarakto nayaja kumasti kunasa código ukam yatin montaste saka humaste ukama sektatawa sasa ukamaraki kakuate kataski ukamaraki ukamaja diosa usarakeja kate humanaka utam sarapjam sasa ukata humanajo ka krejani diosan sasa kakuate hakanakaste han que diosaru iyauske phanaja kakuateja diosanja aparlaña
nina yaha kumambi parlañmunti humaha sektatawa sasa kakwateja ukanaka hanwalinaka humanaka parlapataja sasa kawte hititeja salvación katakapajeja kawteja chimaja wal usuititu katja nayaja ka uka urusti nayaja wal kam han chamani atja uka aromasti nayaja ikintja naya warmi hampi kom ikja wawa hampi komawa ukatha nasharake wawa hasti uka pasjarake urunakaste cuat cumpleaños hana wawa hana uka armansti nay julio nay hachiritja wal hana yara kam hanu purikitje ukatha saraptja yaqa utaru saraptja uka urusti hani purkayatje ikiña nayaja hani purkayatje kam aka wawaste kun hamaris hachistis asa warmi hasasarakistu hanina yayeti kunachi hupaja chaski sasa ukatha wawaroja ukam ukatha ikintasja wawajasti ukatama urunsi ukama mayan peraki hupaja charaki ukatha nayaja wal hani pekati kunata uka wawasti hachisti sasa hani uka hani naya ya tia kunata hachiski sasa hani paskanat hani kunsa sasa ukatha nayaja au lusakanta yatha ukatha sarti ukatha uka uthana kinja ma uta no koteja uka ma punkusti pasane ukankas kenja ma cocina no ka uta payasiñata ki ukatu uthanaja uka warmi hasti ukatha mayaki desmayaja uka uka pasitunaya kotra hakanagasti ukatha may kam samphaspi samtaski no kam nayaja kamarek nayaja nanakasti walisum nayaja kotaka gas ukaja kawawahasti hani nayaja purikayatja kokoteja naya kokoteja nuktayatja ukatja ukatja nayaja hartasta ayuda pjeta sasa ukamaraki kan al lado nanakaja hakapjaja kupa vecino kajuta para kiwa koteja uka carbono ukatja samstapta no walja kanagasti hiwapjewa akampeja sasa uka carbono pe uka hiwapjewa walja kanagasti cómo se objeto ukatja kwa uchuntaraki kama kwanansa uchanti ukatja aromas sarteja cual wata sartapta koteja jupanaka yatapjaraja nanakaja pastorapta sasa katja ka salvación katoja uka hilatanakasti jupanakas purin pana iglesia no kakwate jupanakaja sarapjana mayer iglesia roja ukan jupanaka sarapjanja jupanaka sanoa kakwate nanakaja nina ya juchanejte sarañani ka iglesia roja sasa ukatja uparaja ukatimpunsti uka wawajasti uka nasisjanja aka pastorasti juntani kakwatejo jupaja soqtapata utjana
Kawate ukanaki walha au kinakaraki hutaphan ha kwatha akan mantaphan na ya sastra. Kwatha hupanakaste kawate na yaha kam na yaha kaskta sasa. Kahupanakaste wali piru unchukapharakito humasti kawate han huchaniktati sasa. Kawate hupaste wali hachanwa hupaha ukama hupaha wal humasti han ka huchanita tisasa pastor humati huchanita tisa na yahasistarqa kawate hupa perdona esta ka ukama pi na yaha dios kual huchanita sasa ukatha na yahasararqa huparuha kawate kitte hakana kasapre uka hakeste kawate hakana kaste katha katoqa para que katha hakatoqa para que te salvación ha nicha hakunatsa kunasa kawate kitite hakana kaste kaka kawate sarapre ana he huchanito hupa katoqa pati salvación ha nicha sasa kitite han huchanika huchaneha ukatha ni ukamawa ni hakatoqa priti sasa mahaqinsti utharakin kwa chi ko huchanaka huchanasti ani hupaha ukam purkanate ukam parlaña humasti ukam katunka qillqatanakastilitas ukamaha han intingtate ka qillqatanakasti kun hamas humaha periktaha sasa kunasa ko sektaste kama parlehas so kama saha ukama na yaha wal hana nakaha ukam para la preto hupanakasti kawate hakinakasti wal hupanakaha wal ataka para kitua Pablo ka Roma saruha kawate ka Macedonia ukam sutine hewano ka Asia Menor ka Macedonia ka sutiniwa ka Grecia uka sutiniwa hichirusti kawate hutaraki Jerusalén uksaruha katoqaraki ka romanos ukan kawate saraki ka kawate romano ukan kitisa ukam kitisa ka predika paneja sasa kama usapreja Pablo kam junjupampi katoqaraqi kawate upasa hiway munanja hupasti hani haltañ munkanti purikanti kawate hupaha ma ch'enkatata uksaru hupaha haqañ munanja ukamaha hupaha Tarso uksaru sarayno ka hupaha Bernabé hupaha wal huchaneja kwatha katoqa para kiwa salvación ukamaraki Antioquia hupaha Tarso kwa walihisk'aykuwa no kamaraki Pablo hukanka kwa Tarso hupasti kwa Bernabé hikisipjewa kwa sarapjeja kawate Antioquia maransti hupaja mait'anaja ukama Pablo ukam hiltana kawate Pablo rusti Bernabé hupaja kama hiltayi hupaja no Pablo roja no ukamawa hupaja utharakinja
Antioquia hupanpaqnaqa ukatqa ka Bernabé hupaqa apayeqa Pablo Roja ma saram ka viajam sasa ka ukamawa hupanaka sarape ka Macedonia uksaroja kote hupaqa ka kote maya viajenja kote pa viaje tokuyje ka kote ha ka tokuyjaran kini ko kimsanisti ukanja uka Pablosti utjarakinja ka Roman ukanja tukuyjaraki ka Macedonia kut'arakiqa kunatza hupaqa parli kote hupaqa sari seja no hupaqa nayaja chirusti saraja kotja ma akanja wali piru pasjaneja sasa ukatja kititeja akanja parlaneja kotja han walinek parlanekaja aka iglesianja walja qeneka utjarakeja hani hupanakaja sara impirka pjete ko yausan yusaja sara sasa kokote haknekasti ukamas tanwa kamanwa kunatsa hanina ya pirkta kakamha saranya sasa hupanakasti kote kotja giapre katha Pablo sarakejan kokoteja nayaja sa tua kititeja parla paraka han walinak parla preja huit abram kokoteja kam parla pre kot han walinak par ukachimajas de wala ushujituteja akamara ki pasareki sasa kokote hakena kasti ukama huparuka ukam taki par sares keja uka hani walikit ukaha ukara que igual hakusena pasara keja Pablo este sa yatien ha hupaha karomar kupaha hani puirkanati kutaña ha ukamara que hupasti parlanghe ta uka aruman pachpa parleja hupaha ukamaha unta tanja kokote priga dikha hupaha este kwatra maha que te haltan kwa halaqe kwat hiuje kokote kaukat payese kwatra priga tekha kwatra kokote hupaha humaha prediktaha ukama que supaya unkan kaskiwa kwatra haltaye kokote ukama poni upaseja kokote hakena kasti salvación katoka para aquí hupana kasti hupana kamara ki hanu munanka pjete akasti ta que con esa situación akasti supayaste ukama pasar aquí ha ukunatha ukatha na yaha kwal khana chimaharu sujutu ukamara ki ulit astan haka hechos patunka patungs pakal konukan lit astan hakun kote hupaste ka cesari uksaran ukangaskan ha kote ha na chananta phan ha ka ampara pampi ukat ha sano hupaha aka kapasti kokote hupasano ha hupaha yatin wa walisum yatin ha kunas pashaneja kokote Dios kitite ha creya phani Dios anha kokote hupana ka sanwa hamsaram tikha romar hansaram tesase akunat khan humana kha kun hamas khachapta ha kwat kha parlapta ha khama sasa nayaha hiwa
kakwate hana ya hiuha ukat walikiwa na iha kam Jerusalén saraja sasa kakwate ha judiano kasti walha hiwayay muyinan ha huparuja ukamasti kote huka kapiten hupasu kangaskanja kasano hupaja kupaja hanchur tapham sarakenaja ukama wapa kote hupaja hiuhani wasaso kom huna kamati hupa kawal sige phanja Pablo roano hiwaya takeja Pablo este sarakenja Pablo este hani huchane kiti hupaja kwatja hiwañi muneja sasa ukatim posti kamanwa ka emperador kanja kakwate hupana ka ta ka konja kolena no kan sarap kanja kakwate hupaja sa nayak saru sasa kate ukamawa kwatja lit astan akanja patung kan kalit astan kota huka bangkhan kanwa kota lit astan kan kunas pasara kya uka wali munata wasasam ka Ecuador ukanja uka koteja aka iristi wal kote huka wal tayawa wali chaman wal pirte wanu katja alayero sari kat makatere kat kutanera ke koma wanu kagote huka koteja kote huka mayana kasti ukamao hupana kaha utanha kakati me hupaha kama hutara keha kanore uksaru sara muy nebre kakata ke cuando na gastu kanaha kata hoka ora kesti sara aksaru kat kupiru se koma sara ka octubre ukanaha kata tukoi ka tempestu kat wali hacha utara ke kaha ukathano ka nuktatawa ka akam nakampeja ukathakiste waka kata hokan halita si phañaneja ka katunka kimsele tungan sarakeja no jepurusti wali agaya sipthanwa kargan barkor yokaraku wilint thapre ukampis kis kimsir ururisti kipka amparonaka pau parkur pachpa yana kapasti hotar wili talno asasa ukata wara nakatsi walha uru nakaraku han unyhapti ukama aka hachatan yan akampanha ukam koteja ka nortero sarapejar uksaroja ukamajas lurasiri uka humanus te wagat kotaron uksaraken rio kam luras kantisasa uchupayasti kote Pablo sareja carro maruk saroja kas roman hawali kwa utharakin ha salvación nakan ha kote hupana kasti kote akut ane ko wali hacha chamane kasanasa kote hupasti sweet ha kote hakena kasti
Kawte hupanakaja diosaro ki iya usay panja ukanja chima pan naya Pablo sarakin naya sara uka Romaruk sasa. Kawte hupaja sanja kawte hupaja sarpan ka Romaruk saruja sasa. Ukatja uka barkurusti con jamate utjan ka kotanskan no kuka mahaqiste kan nanatskan uka haltas pawa hupaja no kawte hakana kastijani purkanati uka umar kotan ukamarakiwa Pablo ukan kaskanja kawate la kan kote hupaste lawa ukan kaskanja hupaja Pablo hiwaña pawa hupaja sana ukata kana kastistarakinja kawate hupaja ukan kaskanja kawate hupat pa sarakinja kawate naya halta kwatja diosa ukan kaskanja kama hupaja hiwaña panwa Kawte Pablo sarak ukan kaskanja kama pati kwa diosa hubawa diosa sasa kamariki putatapasti usutanwa hupaja kawate hupaja qomaranwa kawate hupana walha qomararakin wal hakana karoja no kawate hupaja saranja ka Romaruk saranja kawate pasareke ka 2020 no kusanoja kas anak ikistwa kama na yapinst astra kawate pasareke Estados Unidos ukan haka kawate han uka pasjane ukam pasaja kawate hani hupurkanati hupanaka que hikisiñi purkanate kawate ka 20% que upanakaja akan kaspana sasa kawate naya kamatwa kunas naya haluraja sasa ukamarakiwa akan kasipja hupanakasti kawate hutareke servicio karanja kimsa oranak hupaja kawate uka kukamas humaja kawate walja servicio no tarakeja kawate 80% que hupanakaja hutaspa kagelesia no hasasa que iglesia está igual gracias Dios a 8 horas Cristo kawate coronavirus ukasti kawate hupanakaja hani hupanaka cualquier otra gente sasa ukamariki onanaka akanja naya kakama naya halura sasa kad iglesia hani kupaja purkanti ukamariki wa iglesia uka servicio iglesia ukatarakian internet akija no kawate 80% hupasti hani purkanti participanja kawate huka kawate huka rato que banco ruchan tapaja hupanakaja wala hayalisya huka hita tapaja ko chupapaja kawate ukan kasip kaja ne huka masarakta
Kokote hukutana rikiwa ka serefe uksana Estados Unidos ha ukana utana ha. Kokote ha gobernador Nueva York ukana ha walha utara span ha. Kokote utana kinu ha. Walha utapana ka wayaka ciudadana ka ruksar utapana ha. Agay ukamara kiwa na ya Hassan muna mama. Ukamara kiwa aka arumansi humaha. Kwa ha tugaya pata kalwatan ha. Sauta kunasa kan naraka halurap ha sasa. Kata ukamas kiwa sasa. Koteja hupanakasti ani hupanaka purikaphan heti koteja hani puring panteja hupa hukatha tukoi haptrano kaha honari ha evento nakasti koteja hupa hakutarake ka pascual khanhan koteja hukan kaskinua ka kai escaldo ukaha no koteja hupasti unharaki kwatha sapo urusi kamari kulurtanja koteja ka maduka arman ho kwat alwaraki kamaraki wa ka haipuraki wa kwatha koteja arman hani kamaluranya nati kamaraki wa humara kampi kam kistanja kuyakana kasti kankaskanha ukan hasarakin ha ka sokta para la wina kaha no ka Rusia uksa ka Rusia China uksa ka coreano tanki español uksa ka ukana kaha ukamana na kaha uchanta ka ukamuka kokateja pa sesiones de cuata wala kana kaste manta phanha hani hupana ka kriya phan muina phata kanti kote hutkhana ka mayon hutarakian ma conferencia hutarakian hakalqatana kan kote wal kana kaste participan hani por ka thati ko karigenya ha kote hupana ka lura phana ka conferencia hasti ukan hawal kana kastu tharahan ukatha hupana ka intita pharake ha kun snaya partha ukharaki wa nanakasti komariki santanja komanu ka virus upaha taka huchana kasti hupana kasti ko televisión hupana ka unyapana ha ka utharakin ha chamana utharakin ha wal hakal kan televisión kasti uka parla photo ko semana uka octubre ha uka maraki uthar photo ka wal ha ka kote 155 canal na ukam jura pharaki ha akan hani nanya parskitut san sarjada tha uka uruste ka wal ha pastor na kasti katok para que salvación katok pa panaka ha tuwata naya ha Korea kas tua kawata saporun ha en tiene ka internet uksana ka ka mensaje phat to ka sapor universidad hukan ha
ukata hupanaka walha uka may apre ukata lit aparaki ukanha ukata walharaki hupanaka muna aparaki uka walikiski wasasa uka kwate lurtanya ni uka libro na kasa kwata trabaja ni wa kwate pasara que casi versión ka situación que pasara ha kwate wa kamar pachan ha ukama na ya porta ka Estados Unidos uksaro ha kwate uka fideli ukanwa ka kwate rukupana ka harre una se pare ka pescapata kukamanwa hupana ka hano kunata waka ka kwate Dios asti harsuya sis tu kamasti kwate ha kana gasti wali kusisip kan na hupana ka ha kwate sana ha ailichen kaskep to asasa ukana ka kamarakin ha wala ha pastorana kasti kom saraken ha ukata katoka pare kupane ka ha uka pasara ke kasan nanturi uksaru pasara ke ha uka konferensi utanakin ha kwa wali kosisi tu anaya ha kote he kasip ka parlap ha sasa kwat Dios asti wal hana ka kusana super sadyati masay puste kamar ke sarap tha ma kana luksaru sarap tha kagote han ka sare han sistis kupa han siskitu tenayero hanaya ko sarau ka katana ka arsune ka sasa kama kwatra chura preto ka entrevista hanayero ha ani Estados Unidos kama kiti sasa kagote ka mun pachu kama ukawa kupana ka ha ugat hanaya yus pagar ta Dios ha makuya castigo ka iglesia na kaskan ha uka hupaste hausitua ko te hasan hani na ya par tawal hana ka par kwat hani por kaya tre hupana parlanya kata aka au chate utharakin 80 años na ka upaha uthane ha kate uka cuya capaz de 78 ni kumarakin wa kakwate hasare ka patunka mesena ka kama nanaka ha kamna ya perdito ka cuya capara usted uka jupaste igual y ellos pagar tanwa kotana ya pinsta su ka jupaste Angela en kaskiwa sasa kana kotana ya sastra hutan conferenciero ka kantasa sasa kama wa uka jupasti kakwate jupaja katokara que salvación ja ukama ukan ja ukatimpun ja utaraken ja Pablo sti jupasti kakwate utar igual ja kanaka kota ukas chanu hupana gasto kwat Martin Luther uksaro kamareki upaltas ki ha hupana lura pham ukata pecador ukhan banta para que ha kwat kutanya ma ka khanta so khalo ha kawate hupa Dios asti histaras ken ha kawate era de no wali suma hupa ha histaras de kawate hanaya nai hasti hani khama kanti
Hakana kasti kotejo ka para muna para que ha kota katoka para que salvación katoka pa kakotejo mantia ka evangelista ukakam utarakiwa ukasti supayasti ukamara kiwa uistan ha ka dificultad na pasara que ha kasti hani ukama paskiti sasa kakotejo kan hasara que ha kakotejo kam lurtan ha kimsa urunosti utarakin ha ka amparikan ha ukana kat barkur pues pasasa katha walha aruna kan ha man kathan ha ukama pablosti san tasino barkona kino ukamara kiwa walha huchana kupa halure ha kota hupana ka katok para que salvación ha kota mayana ha kana kasti kamara ki palhan ha ukamara ki kat supayana kasti kamau ha kota kamsa ka kun hama ji humana ka koparo ha parla pata ha sasa kota hupana kasti karisi para que ha kota kuna estrategia na kasti kota ha ka akan ha wal hayanat apreta sasa nayaste kamara ki wal hisparta kota ha naya hampo kayata jupaste wali hachawa sasa naya waina que astua aquí que les llegaste que te pasará que kimsa mindurna ka walha utkhana khana kinha kawate hupana kasti kama wali chamanin wa kawate wal hupasti wahan kunani wasasa kawate diosasti ukama walureha kawate diosa ukama lures tu kawate corona uthare que kawate amparo al ayro al sur kawate kwa warmi para uchacha para usted wana ka para usted hupana ka wa una campija ukan paski wana kawate hiwa que ukamana que kawate uthara ken hawa chima pan han importante kuathani hupana ka por kapatu kuatha pana kasti ukatha walha kana kasti han istara istapkhete kuatha katana kasti taqe hakana kasti kama sarap khan ha hichakama hupasti sekta ukam sutini hewa no ukam saskistu kupana kasti kawate hupana kasti parla phanha mas maina na kasti hani hupana ka parla phanti hani kunsa hechuru kam palas pristu kawate tak pacha ukam palas histu kawate hupasti diosaru parla phanha kawate evento uthare ki evento nastisasa ani hupa khiti sulur kite ka evento na kasti Dios saul kumaluraski kawate hupa na kato para que salvación ha ukama diosan ukam plana ha ukan kaskiwa kawate humaste ta ka humaste kawate hupa na ka istapara kin ha
Kawate hupana kumayat chuimaha wali kusisip katanja ukat istapana kino ukatha mahan wali nak parla phaja ukatha naya hachuimaha han wali kanti ukati ukatha kwa churay acá Estados Unidos rusti Kota San Antonio Sarusti ka helana kasti kamera ki ka wal hakana kasti ka wate khupana ka muna para ki ka aksa ka parla para ki ka notice ka mo kamera ki parla phano ka wate parla phan ha akati hanu walikiti ka wate Dios asti ko sapuru hupa hasis ke ha ko nai ha kama nai ha Yo soy chorito. Ukatra na wali han wali na na sinti sia tra hani na ya pinsta ya sia te ukatra pastorok so pasti hani wali na kama na ya perikte sasa kama sito ha hani uka tiempo uthara kienti ukatra istara para ki ha kakote ha internet du ka sare pa kakote untan ta hakena kasti ake iglesia hani wali kiti wal hakiti kakote hakena kasti wal ha ukat hupana ka pedik muna para que kakote hupana istara ki wa kakele ukhamar na yus pagar tu wali su wal ha na yus pagar ta ukhamasti ka inhasin ha Kawad na ha yusaru ispagarta ha ukakote na yasarta roman uksaro ha kote hanu un testan ha ka hechos uksaro ha hupa ha parle ka cárcel uka ruha ha ke akite su kama kam ukata ka roman uksaron ha histaras kiwa hupo ka iglesia ha kote ka iglesia huma ha istaraktati ukamara ki parle ha ka wal ha kote ha Pedro este hani Dios atoke Dios te ha sarakete no kupa ha wal ha Dios pagar skiwa ka ha yate kas kiwa ka kote simiter ukama ha Kawate ha kitites católica tate ha Kawate ha Pedro este ukamas pan ha Kawate ha ukan ha haiten purtan ha kun hamas hupa ha ka hanura klure ha ka Pedro este hani ukam lurkanati Kata pasti kamsara Kristo Pedro este hupa ha kwa wal ha kusapa urun ha hupa ha churan ha Pablo este kamara ki hintele karo hupa ha san ha Kawate hamayasti ka hupa ha papa sar satawa Anay na ya titikung hamas hupa ha lura para ken ha Haneu ka han walikiti Ukat kunat ha ka poster ko din na kastu kan harake ha Ukamara kiwa huka echunukan hasarake ha tukuy harake ha Kote Pablo se sareha ukat ha pana ha Kote ko emperador Juan San dijo pasti Kote hupasti apna ke policía na karusti ko hupana kasti hupa parla para kiwa
Kotaka versículo shupaja kato jabareke. Kote uka tiempo igual jutarakin ha. Uka thalur ukamareke. Kote untam sareke ha. Taka kan gaste ukama untam sasa. Ukamareke una yaha. Kote bela si ukamareke una yahiwe yesiatha. Ksapo uruha. Kote ha kanata preha. Cristiano kasti kupane kasti. Kagote kupane kasara para ka saruha. Ukati tiempo hasta unita putanaha. Uka wala ha kupana arka pana cristiano no karu kupana ka arka pana ha. Uka tamayen peraki unase Dios sa wila pampi nasara ke ha. Kagote tak pachigla sena ka kamaraki kuchani ptosa sa ukama sa para ke ha. Dios sa te kom ka khate haluranya ne ha jura pha. Tak chui ma pa histara sinam. Kagote ha kama luratan ha ka akalang ha. Kagote ha ka reyu ka hu pa ha mantaraken ha. Kagote hu pasti ukam wali kam pale objeto sasa. Kagote hu pasti kam munan ha. Katena ya se ka mankrista sasa. Kagote hu ka sarap ha. Na hikisto hu ka rein hu rei kun hu kam hu pampi na hikistra. Ukatane hu para hu pa ka sartra. Ukata tiempo niti. Kwatana ya yu hu para hu na inviteristo hu pa kwata mankas pa wasasa. Ukata hu pa sarakisto. Hu pa na ka Jefere te wa kwatane na ya sariristo ka ko maya ka utarusti sasa. Kagote na ya han kagote ka licensa ya te para kito. Na ya kwa wala kan kaskaya tha. Na ya estar to mawo ino kitita sa humaha sasa. Na ya secretario to ka koteja ka Hubahila tampi sama hupampi tuasasa. Kakan kisa hupasti. Kupari curi haba tarjeta kaha. Kote mayan ministro de koneja ko hupampi na kismuinta. Kote mayan ministro si hupaha arsitu. Nayane na ya porque ya te kam kreja ka iya usanyara ha. Kagote na ya churas toa. Kagote hupasti ba huma jefa ma osasa. Ukata hupasti ukata hupambi katoktan ha. Ka predicta ukan marake ha. Kote pasara ke ha. Ukata misturak ha. Kote pastor kimsen hupa hukan kaskejo kwat astroyo sareja. Kote hupasti. Hupaha. Kote ministro de educación hupasti. Hupaha la sin hamayataki. Kuma untati ko pastor ko saparan naya hukaman ukan mami shina ko utharake hasasa. Kagote hukat akahatukoy haneha. Kagote samua hupaha visit ay montaha. Kagote na ya ka presidente hakisinya hani porque te puede ser wasasa kaha. Kagote ka beni ukan kaskiwa. Kagote makan bedus que beni uka suteha. Kakan kira kin ha ka
ministro na kastukan ha ukat hupa ha sarakin ha wala chimapan utarakin ha hutasasa ukat ha kwa hilatana kasti wala ha kwam hanu kamanwa ukat ha kote hitite huchene ha ukat ha saranyata ka ukat ha upasti kamara ki usan ha kawa wani wasasa ukat ha kwa mishi kawata apaño muna para que tocora rosasa hutam sa tu na ha handim punik ti sasa na ha que ka hu maro sara ukatha di hupaha histaraki kawate hupaha han para kaneta ha kaya wawa pasti kate hupaha ukankasgan ha kau Inglaterra hupaha han haka sanan ha kau te beni uksara usaran munan ha kau te ho beni uksara usaran hukat kuhama su sara ka cuma maham pisa sa kama saran ha ukat ha hupasti kau Inglaterra hupa ukana ha ukat tu apa kuya kapasarakin ha hutas kiwasasa kun hamas humaha sata humaha suit nyamawasasa au kamati ukat hasaraki hanina ya sarti ukat kadimero ko karu yanapti kata medio una pasara que ukat dosa que pasara kama te para ha ko kupa wali kusisitan wa kupa gayetu akalwata kamara ki ka evento na kuthan ha ko hate ministro na kasupa na kasti ko hate hupa ministro na kunatso kan kaskepki ko hate president hupasti ka chunaniwa kagal kwal hana ya yus pagar tha Kawate ho kapag kwa presidente este hupaha churi ukam wala parla si hupaha ukamara ki usa hupara kwa wali karena ukamuhan puri kana di sa kamara sana ha kawate hupaha kuaneno hupaha sanak muna ha akiti so ka akana ka pakhane sasa kawate khana ka sinme ko pakhani ukama kenti ko humana kasti besite una patati ukam hutapham uka kasti tokai harake ha ukangaskan ha ka kimsa urunak khasa tu ka urunak ukangaskan ha ukamaraki ha kate hupaha unti uka ha ka hate kum lurista wal hana ka ha ukamaraki uka tokai ha yasi ukamaraki diosasti churi kawate tahaqi presidente ukamar purin harakin ha kunat hupana ka wal muna parake ha kawate hupana ka sarakin ha hupana ka wale ka chan wasasa ukasti hani ukamak pachati sasa kunka korone kasti utharas pasti kawate huparu ha sarak saman kawate ha diosasti ukan kaske ha kwat ha kunani tam ha naka ha
Dios au kama luras keja taque kun sal jupa halurje. Ko kate jupaste hani kom lura penstasin ha hani kom lura kanite sase. Ko te angry jukan ha. Kom jupaste kom saraken ha. Ko te ukabiste jupaste. Ko te jupan piskan ha. Ko te korean uksarawan ha. Ko te organization militar wothan ha. Kunat uka utha ha. Ko te homa maya pasare ke ha. Ko tapa cha secretario kam juta pare ke ha. Ko te diplomático kan ha. Ko te jupan bine kama ha. Ko te yungu jupa ha mante ha kwa servicio militar uksarosti haus kama sato na yero ha. Hani na ya yati kunachi uka ha sasa. Ko te ko uksar na ya pisu sasa. Ko te hilatem jutam sarakita. O hasti. Dios au kam lure ha hona wa haro sasa. Ko te hana ya haro apan munta. Ko te hasti kun tu ha. Ukatha ko khuri khuparo ga histanya ukatha luran khanya ne hasasa. Ko khate khupa ha sarakin hanaya ha pusi histanya khulura phanha. Ko te ha kapsu ha ukatha mayatha ko te sarah niu ha. Ukatha taqa kun ha entrenamiento na kasti khopana kampelura phan. Ko te kitirisa ganaya ha walurtha. Ko te hanaya lurat yani ko te khupana kampi. Ko khupasti yungu khupasti. Anina ya ha wa kwam sarany mung te kwatha ka kwate ha. Ko ukan kasta kwatha sarany hawa. Ko te diosasti. Ko te wal hana ka pa muna para ke ha. Ukamar wa ka sekretaristi. Ko te ukana katsi. Ko te wal hana ka utharan kana ko wali kitan ha. Ukasti. Ko te sapakis kan ha ka gelishan ha. Ukat pasti kot wal hana ka ha. Ukat warmi pasti uka kupa kaserin este ka kate Korea de no tu kamanwa. Ukasti wali kwa maihan wa kwa tenis ha. Kitis hupa ha ukam kwa maini tu ka hasasa. Ka te hamayat ka hupa ha parlan pura ha pasti. Anaya ha parla hasasa.
ukamaja ukatja prisionero militar para ruja manta pa ukatja pastor sarepjeto kawate humaja hanurt hasta ha sapa uka arumasti humaja uburtata wasasa uka ti hupasti ka walha hupasti ukan kaskanja ka uka parlaskan huma mayo sasa kitites walha uka pueden ukasti para las pawas sasa uka kwate hupasti hupanakasti kawate hupanaka animun kapjanti ha usata ti humasti sasa haniwa sasa humasti tatamasti pastorawa no unjisa sasa kawate ukamara ki kawate ha mama para tata para ukatja hiuhane panjeni sasa adios aro krihtate sasa ukama pa utpacha sasa ukamara santa ukamara ka kate tahaka secretario ka konkesa untati humasti sasa a kunasa kupanaka kompar la praja uka hupa jefesti kasarakian ha hupanak hupaho anina ya haus sasa a hupaha hausarakiwa sasa a nikitis haus sarakiha saraparakiha sasa ani kitis in uhapa a kompara untati a kunatsa hupaha uyongu uka wasasa a hupasti english ukoma partaha sasa hani ukam palaptati sasa ukama hupaha urtani yate qani koteja salve kan portanteja ukamara que sare que uka militana ukanja koteja con jamás uka halakana ki ukatja diosasti sapa diosasti ukamara que trabajas que koteja kalwatanaja sarnatja kotana kwatja uikintañate maya raki paro maitja ay hichurusti take aka orakan predicta ñane aka evangelio taja ukamar que hichara kisti ukamara que ha kote pa 279 pesos na ukam hakana gaste participar que akan ha anayahani kom liatikti kothani kom lurti ukatoka con el instituto chureha ukanakasti ko pasar aquí ha acá está una caste ukan hawani ko wal ha hupanaka ukupat ha pa ukatha kamara que yo saro yo pagar wali sum ha kwatra akan kaske kwatra wali suma disfrutar na ya hasasa kote hupasti kom alastam ala siriga ukatu unchuktan ha kote lucian ha kana kaste ukamara na ya parla rakta huparoka ukatana ya hachurta kana ka pasata exarusa sa ukata para sa ukamana ya ha juman pirna ya sarekta hupana karoha gracias para na kaste kakwate hititeja aka hano hasti ka unha pasana hanina yukam puedes pati hanikiti sukam kakwate diosas tiukam blureja kakwate hana ko naya sarekte sukatiti semanta paja ukatha utharaken ha walha situación ka utharaken ha ukatha upana kasti utharaken ha
Kago febrero no estoy con lura para queja. Kote ka México no kakaskan ha. Hupasti kote wali hezi kwa wali wa hani hayakiti hupan hano ka hitatekiwa. Anaya hasarita kunat aka presidente hupasti sarakeha anaya kama tu sasa kwa kathan pala unika hampi hupastu kan hamona sinha ukatha koteha utharakin hama presentación utharakin ha a la paz marcan ha ukatha ma hir ko ya gasti ko walha hupasti pelesip ke ka kate kuruganat ha koteha ukan ha sarakin ha ka gobernador sarakan ha koteha parlañaniwa koteha gobernador hupasti koteha uthewa koteha hunaya wali ke rato que sanaya serta koteha hupasti kun jamás hupaja hiwas paja a hubo pasti haneuka que dice sa koteha hupasti luranja koteha kuatja sarak sato que sapjanja koteha wal hani pun kanti ka iglesia montaña kamara que ha koteha chagas rakiwa koteha ndo uthara que ha koteha hu istare wal ha isena ka hutana ha koteha naka traficano ukana kasti koteha upana ka trabajar apre ukama wale cosa no uthara que ha koteha kam hayaniwa sasa akai bahlite kam hayaniwa Dios ati wale histari punkonakha koteha taque presione kastuka akanja ukatha anaya participto akana kasta sasa naya sarha sasa kat participa ukakam naya participa ukatha mistura que ha koteha kachufeno kastu kan kwasitune basti kwatsaraka ma kom koteha humana ka ista para kinwa kama universidad na ukanja koteha uka komuna lurtha koteha universidad na ukana raken ha koteha mayat hanaya paltha koteha saranyani wa kablas brasil uksaro hasasa ha koteha kat diusaru kom diustata humaha wila mampi taka kun taka huchana ka hapas haraktaha ukamara que supayas tu kamantañ munara que wa mayampeha kakwate diosaha hiwa ukamara que wa kim pescaso ni com nada ka kakwate wal ha iglesia na sara que ha sapha diosa heu ha pecado na sasa kakwate sapta huma ha pecador tate sasa ukatkhana ya haluras ta kana kaha na ka hani ho kana na ka justo tha
Kachima Diosan Willa Pampeja Ukamarik Nanakasti. Kakate impuesto copas jane jacuatra Lura sinistija. Kota pregate kanye ko evangelia nakasti. Ukata katoka para que ka salvación ha. Uka walihu akiwa. Ukasti walihu akireki ha. Ukasti wali ratu que kwa lura udiosaru mureja. Udiosasti ratu que pa jutas para que. Kote hupa katoka paste ka salvación ha. Kote hupasti. Dios ati jutas pasti nairurus año marasti. Kote jutas pasti Dios asti ka tunka nairana jutas pasti. Kote kimsa mara jutas pa mara talgana kasti. Comer que se estanja. Ukamara que na yeha se eskerta. Ukamara que benjede. Kung hamas supayasti. Walhana nakahar ist araktana yaha. Kahotehna yaha mayaki na ihlur taukasti. Kahoteha hakanakasti. Kahoteh panakahlurap haraki. Anina yahukat hadratuk Kupampina ha apna gayastri. Kata hani ukat impuesto hani lur fraude sasa. Kata ha aka video hani unka 80 pasti. Kata ha aka fecha ura lura se ha. Kata uka bankun ha ukat ha ratu ke ha. Kata ka hamba uka predict ha. Kasi pone apna kayesta ukatha na ya kamaria tha kote wal ha obrena ka Dios halure ha ukat untan tan ha kakate ha ni kun sa utharaken ha utren te ha ukat Diosan kiwa ka ha Dios asti ka para mas 80 ukat ha no makama uka porque wali hiwakinwa kwata ka ratu hupa hiwanye munha Dios asti kuna so kamlureha uka ta porena romaro uksaroha kawte predicta uka romano na uksaroha kawte romano ste walha nagasti katoka para que hupa nakahat Rusia no kamarakin ha Inglaterra uksaro no kamarakin ha ka Francia uksaro ha kata katok para ki waka salvación ha ukat ha Kawate hupa kusarto sino kota ke na karsoro sapana hupa nakaha aka tiempo na hukan hupasti kate misionero americanos hupa nakasti ka Estados Unidos no sa kate sa hupa ha sart panaka ikiske hukatha katha Pastor nagasti katha absura ke pagot ukatra tu koma matung kupana ka hut pana sasa ukata 1400 utuna kay katana ka ugat kupana ka kom sarkany mo na prakiwa ukata wala ka na casting Kupanakatake, kupanakatoka para que salvación ha. Esta es uno de kami hana iwasasa.
Kaute hakaña ka evangelio ta que hakañaneja. Kaute human hakawase hiwasan ajo kolke muntati ukamaganham aka evangelio taki. Ukat wawanimha aka evangelio taki uka wawan ukat hakriham. Yaticham wawan manoja ukama evangelio taki. Dios hasta igual hachura tama cuate evangelio taki. Kakote haka kalkatana kasarakeha. Kamas pan. Wal ha dificultad utarakeha. Kakote ha ukamana kasanha. Kakote hupa histari kalkatana kasti. Ukamana ki humana ka Diosana Angela tapawa. Ukamana ya Dios pagar se wali sumaha. Kawata humaha hakanya mawa evangelio taki. Mahira ta purini. Ya hakanya monta evangelio taki sasa. Makuya kasti ukamana kiwa. Ya naya ha predica evangelio monta sasa. Ukatana ya yukuparo predicta. Kwata yu wali sumna ya Dios pagar ta. Kagoteja kwa naira pasti Diosa naira pasti human piskiwa. Dios hasta igual munastama humaruja. Ukamaha iglesia taha. Huma haitam maisaru haitam anilla kistamti. Dios ataki huma hakam. Kagoteja wawana kamaha kagoteja takun humaha. Dios au jugalureja. Supayasti. Uka Pablo ukar maldición patakeja. Kwa destrucción uka hanakaja. Uka hanwalinaka. Uka asirusti. Uka cualja cosenakaja. Pablo puriniwa. Ukatha. Uka Romas uka komarakiwa. Uka evangelice uka suni. Uka Diosan bolonte baja. Kajote aquel libro hecho no hasarakeja. Kumaha te empieza con el maya chima maha. Kunatsa humaha haktaha. Kunatsa wali muntaha humaha. Uka evangelio takeja. Uka huma haka wasama wali kusisitawa. Uka taka kama. Dios tata wali yus pagar ma humaroja. Kakwate haka Roma saranya take wal ha takisinya utarakin ha. Kawate Dios sano humaha Dios aquí humaha irptaha ka Roma ruksaroja. Take ukanakaha. Uka nayaha ukamatwa. Kawate nayaha humam binayaha saranakta. Kotha nayaha. Humaki kuma larskista. Kuma na yus pagaras ma humaroja ukamapan. Yus pagara.